Nilip Gudam Teron Arong Along Langteng Kasolok Ponsia Phan MSc Pavitra Rong Pipen Long E Kisompon Dogmoka Thongnok Be Kolesa Long Ingding Craser Cap KSCC Mahang Kitekarni Katalon Pon Amri Development Block Officer Rajas Singh Pen Amithanga Simonong Pherangkia Mai Kangnipon Bithung Rengthama Constituency AP Chelsea Women's Wing Committee Akimi Kiseng Pontu Puloni PWD Asayam Akaprika Timalong Katerik Ponchia Phan Angring Keklang Kardong Pinili Bertatan Bangpi Sami Promila Timungpi Non Birdang Don Pen Archiponitha Pini Chitini Pai Kretroxi Arni Lakha Inkorapho Nilip MSc Constituency Kaparlo Gudam Teron Arong Along under Mission Amrit Sarovar Along E Kisompon Pini Chitini Pai Kretroxi Arni Lakha Inkorapho Nilip MSc Constituency Kaparlo Gudam Teron Arong Along under Mission Amrit Sarovar Along E Kisompon Labang Swalong Prime Minister Narendra Modi Penke launch ponating pensi pini pachitonunsi Gudam Teron Arong Along ta ingpu piporno Lebang Swadi Malong Kadu Kavi Chiri Krehinia Parmando under Mission Amrit Sarovar Committee Fisaria Langteng ingpu pipontanglo Lebang Swalangteng aphan tangka kapanong piponlaki Kadu Kavi pen 13,46,900 an panong piponlo Lebang Swalong Nilip MSc Pavitra Rongpi Arideng pensi ingpu pipontanglo Bang Swalong Nilip BJP Mondal Committee Maipu Bapuram Teron Lapen Chunbang Relief Son Teron atumta Chitong Nuninti Lepen Lapu Nilip Development Block Department atumpen sitami Labang Swalong BDO Julie Terang AEE Arun Hausen ABDO Tharam Singh Terang AE Tanuk Tanmai Mohanto AAO Bulut Kro ADO Hridaya Nanda Das Gram Siva Gram Sivika JE atum Ongdung Pen Chitong Nunsi RDP 20 Lapen Lapu Nilip MSc Pavitra Rongpi Lapen Lapu Nilip Development Block BDO Julie Terang Pi atum pen Jasemet Kachuropon ke Lapu Longle Chiri Krehinia Dak Kepek Vega Bang Phu Aphan Kachuro Alam The Pi Pajirpono Lapen Labang Swalang Teng Tang Pamelote Langteng aphan Kirai Kom Ji aphan Ingchin Ampai Sitame Semar Pon Jipusi Thanpon Lapen Labang Swalang Teng Adungarai Sitame Hengpia Rong Hai Hui Sitame Epon Jiputa Thanpon Thu Lapen Labang So Radalang Teng Sitame Apor Der Depin Pen Cyclem Pon Phipaputa Thanpachini Ponthulo Nilip Choki Hola Pen Bijorong Phari Port Karbi Daily News Amritsar River Puisai Scheme Isia Langteng Kadokobi area lake 11 bigas baktugi si kaso Langteng itu kedam tang 2021 aningkan Prime Minister Karbi Anglong kewang ahot alangli labangso scheme launch tekang lo lapen laso teng pen pini ningkan isia pini labangso Langteng kadokobi adim lapen scheme kado we lang pen pini nili block andara long setame pini Gudam Teron arong long itum laso scheme deng pon lo rat han kama thai joni ban nili block andara pun itum han kama thai joni alang so scheme opening apa setame ba foundation di setame itum petition tipiate kan alang dinang setong pot pothot ninga klong ban itum block ahin ban adom suri akar dom ninga klong kan alang khat ajir pot Pini Chitini Pai Kretroxi Arni Thongnok Be Kolesalong Ingding Craser Cap Karbi Student Coordination Committee Amhangke Thegarni Katalon Pon Pini Chitini Pai Kretroxi Arni Thongnok Be Kolesalong Ingding Craser Cap Karbi Student Coordination Committee Mate Thihek Pen KSCC Amhangke Thegarni Katalon Pon Adaba por Phai Sirke Bapor Molom KSCC Alama Maipu Jackson Phangcho Pensi Pangjarpon Labang Solong KSCC Thongnok Be College Laben Dogmoka Higher Secondary KSCC Maipu Laben Kongchunbang Anparta Thongnok Be College Vice Principal Babu Teron Lapen KSCC Abarim VP Ranrong Piatum Pensi Lama Kang Churalong Chirap Chitodundo Anparta Lama Into Detpenapi Kopia Joksi Thongnok Be College along KSCC Mahang Pathek Nangkok Mapuluti Kidamdang Surhini Rahinia Sengkan Malong Thongnok Be College along Karbi Student Nangbong Songka Pathera Rongajok Kachiton Telapen Kachihili Saya Jok Pensi Kidamdang Surhini Rakithom Chitia Chiklo Nipai Kretroxiani Devinson Teron
Ram Singh Teron Prodip Ingti Dhoni Tokpi lapen Arisang Huatum Jingmaisi Thongnokbe College along Karbi student ke doan songalam pathedam de pinpen College along ke Karbi student atum pinipen ning isivet dora petlonang pusi KSCC mahang pathek ponang koklo pusi Thongnokbe College Vice Principal Babu Teron pen thanbachini pon Anparta Mayalong Alhiaman pen Dhoni Tokbi lapen KSCC Abarim General Secretary Minarson Phangchuatum Chitong Nunsi Mai RDP dunno Leben Pini College along Sarlang ke dobom Ajoksi Alilaron pen Talon pon long ledlo Lasinon ki wang chiarni Thongnokbe College along Annual Karbi Fresher Mid Ahutsi Alilaron pen Talon pon po lapen ke Pininga Sengkan ke Methang Thongnokbe College along si Bipon chi lapen Chisik jedang bomlo Laben Prabjin pen Aporani pangdak pon puta KSCC Maipu Jackson Hangchopen Thanpon Dogmoka pen Ranrong Pi report Karbi Daily News Thongnokbe College pen kami ni tum chingbai maji chaparai pon lo dak itung dogmoka rasinja aklam tan itung ke pineng ke demo baklang tum bolasi aning kan bang lason klang tanir tum pineng ni tum ke do bom muhut ke bang so demo tan itum baklang ji laben tum freshers tami ni tum bang chingbai lo la pineng bang ke ni tum la festival dam et an sinil tum bang la bang si biun chotpo athema ni tum kado ka be ni tum ke tisi ke chedang lapen exam kado ka be puthang ni tum ka chetong ke sung chetong do vi ka joni sin tum la festival esi ni tum bilong ko KSCC tu moi temen ake Karbi student tu mana freshers padopo ladak bangai nili pandanang hang nili port chipi dun te sita nili thek dun long lo thang kisung da ve lapusi joy ki joy an pensil lapusi nang chun bom KSCC long nang litung Thongnokbe College pen ki cherap dun do manang litung nili ga chini dun teng de do smart do nili bange ke cherap dun tu ga ve sita me nili pan bidisore nang en pon bidisore nang pon Pini Chitini Pai Kretrok Siarni Nijang Karbianglong Lakhahini Amri Constituency Kaparlo Amri Development Block Asaimalong Video Rajesh Singh Pen Pherangkia Mai Kangnipon Amri Development Block Assignment Ulukonchi along Block Development Officer SKS7 Executive Magistrate Rajesh Singh Pen Pherangkia Mai Ingnipono Labang Solong Assistant Video Pradip Timo Assistant Engineer Jahuruddin Jodhuri Accountant Deepak Bhasia Assistant Video Projita Kemprai laben LDA Sampri Kropi atumta Chitongdun labang swajan megalong Josmet blog asaimalong breakjam kachin chura varsai nangkili lapen jungjunga phanda breakjam avarsai nangkili do lasi rora tuma phan klardok pen kapachini ji aphansi phirangke tuma phan thanang pachini dun homson be report Karbi Daily News অন্তর্গত আমি পিএমএ ঘৰৰ ওপৰত কাম কৰি আছো ধুনীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰ্শ যোজনা গ্ৰামীণ সো তাৰে ভিতৰত যিটো 2011 SECC সেন্সাস হৈছিল সেন্সাসৰ পিছত আমাৰ ব্লকৰ অন্তৰ্গত 1204টা ঘৰ Patumi Chitini Pai Kretrok Arni Arnigang Samapor Bitung Rengthama Constituency Kaparlo APHLC Women's Wing Akimi Committee ke Singpontu Karbiarat Karbia Khiaphan Kaching Hona joini Inglong aso Arada Phan Kaching Hona joini Laben Khilongri Virdet Napu Kamatha Pona joini pensi APHLC asong pen Sopin Solapen Suarlo Swatma Phan Sitami Dodi Sang Sipen along My meeting non malom padopon bomlo Laki ili Karbia Khi Rengdok Rengni ke dolong jia phansi ke klempono Lason Taxi Patumi Chitini Pai Kretrokarnita APHLC asongpen Bitung Rengthama Arlo Mate Karbianong Autonomous Council CM to leader Mohanga Havar Arlo Bordonka Arongalong APHLC Women's Wing Committee Akimi Aro Sengpontulo Bangso Mailong Arpu Akimi Kachipekpon Laki Maipi Lokhimai Rong Pipi Junbang Kareng Rong Parpi Lapen Kaprek Arpu Chipekpon Rentilo Bangso Mailong APHLC Asongalong Klembang Pu Maipu Ajitimong Kongchunbang Khonsing Teron Lapen Rongkhang Constituency Women's Wing Amaipi Lili Bepiatum Aluhiaman Penchitong Dunsi Amai RDGP Dunentilo Lapen Bordonga APHLC Women's Wing Committee Akimi Keseng Ponamai Ingsamjin Pen Pachunpono Dongka Mukam Pen Humson Be Report Karbi Daily News na ka Charlie dun stamele ke wrong way mate ke chok chi atowar pen sila tuna Charlie dun lo athe la APHLC a mai phu jai ka thani ke than me pik la pen ke alangli he kaching phan kaching hon alangli
Karbi Angbong ke alangli recho lo nitum recho pusi nitum ke GP Pondet po athe nitum recho ponan chatta kali Tripura long ananta alangli aphan ke recho pusi puder lo ante Karbi ek hei ke nitum recho punitum chipu peder jima la so posi je ay aphan nitum ning chet hepik arnisi ke Karbi Anglong ke Thangdang lapen ke nitum ke klar bor lason amilu rason si Karbi Anglong ke dopo bosi ning che tip nitum sorlo anta pini la so bosi anso se sorlo tum ke nang barbo malang lapen ke nitum anso se pangtang pon bo malang kachitong ke nilitum sorlutum heri women wing kacheseng nilitum amala sila po ano mulu kachitong i tang ti kunana PS pen sila bang so nilitum kachitong ang ton la heri bithong ang kang ana ki PS ka ang ton da chitong lak lu ang ton asal pimar anta chitong lak sido erlonon ke Pini Chitini Pai Kretrok Siarni Fuloni PWD Subdivision Saimalong Team Arnam Aphan ke thok ke jorponalo tarpang thegalong amen ke tok ke lar phirajok raratum kamanghu dunudi alam the ke klang Pini Chitini Pai Kretrok Siarni Fuloni PWD Building Subdivision along Biswakarma Puja Mate Team Arnam Aphan karcholapen ke thok ke jorponalo Fuloni PWD Building Subdivision Asaim Akapregadi Malong Katerek Ponjipu Aputhak Borbabu Bibul Borgahana Hipen Lamklar Kipipon Lamklar Kipiateng Pini Viswakarma Puja Hot Nilituma Saimalong Isitar Pangthek Mate Flexalong Bokajan Territorial Building Subdivision Office Pu Ketokrang Alam Aputhak Pen Raratum Kamanghu Kedokoga Joksi Perangkiatum Humridamsi Borbabu Bibul Borgahana Hipen Kaninje Ponke Labang Soputhaki Athe Lakia Angsong Pensi Amen Kelar Pon Pusi Ningjepon Leben Labangso Fuloni PWD Building Subdivision Asamke Akapregati Malong Nona Matke Tere Pon Pe Pusi Perangkia Thengno Pachini Pon Thu Fuloni Pen Mirjing Hanse Report Karbi Daily News Fuloni Jagar Bukajan Territorial Building Subdivision name to change hoise এটো কাৰণে আমি আমাৰ যে অফিচিয়েল লেটাৰ বিলাকো আমাৰ বেলেগৰ পৰা আহা ডিভিজনৰ পৰা আমাৰ যেবিলাক কাগজ পত্ৰ আমাৰ অফিচত আহে সব বিলাক আমাৰ মানে বুকাজান টেৰিটৰিয়েল বিল্ডিং সাব ডিভিজন বুলি আহে এটো কাৰণে আমি এতিয়া বিশ্বমৰ বজা আমি পাতিছো অফিচত প্ৰত্যেক বছৰ পাতি এবাৰ পাতিছে কাৰণে আমি বেনাৰ এখন লগাইছো তাত আমি বুকাজান টেৰিটৰিয়েল বিল্ডিং সাব ডিভিজন দিছো ফুলনি জাগাত কিন্তু প্ৰেজেন্ট অফিচত ফুলনি বুলি লিখিছো কিন্তু আমি জনাত যেটো আমি গম পাই আছো কাউন্সিলৰ মানে মাজতে মিটিং হৈছিল আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এজেছাৰ সব গৈছে ডিপাৰ্টমেন্টৰ হেড বিলাক আছে তাতো মিটিং হতে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ অফিসটো নেমটো চেঞ্জ হৈ যাব কিন্তু অফিসটো ফুলনিতে থাকিব গতিকে আমিও ভাবো যে আমাৰ ফুলনি থকাটো আমিও বিচাৰো কাৰণ ইয়াত ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে এটো লাগে আৰু ওচৰত তেনেকুৱা অফিস বিলাক নাই আগত তেনেকৈ এটা সেন্ট্ৰেল বেংক আছিল এটো বকলিয়া লৈ গল তাৰছত ফুলনিত এটা ইৰিগেশ্যন অফিস আছে এটো এটা দেনগাঁও লৈ গল গতিকে এনেকা যদি লৈ যায় তেতিয়া ফুলনিত ডেভেলপ নহব গতিকে ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে ফুলনিত আমাৰ পিডলি এটাই অফিস এখিনি বিল্ডিংৰ গতিকে বিল্ডিংত আমি ভাবো যে ফুলনি থাকিলে ওচৰৰ মানুহখিনি সব ফালৰ পৰা সুবিধা হ'ব কাৰণ বুকাজান হলে ইয়াৰ পৰা মানুহবিলাকৰ দূৰ হৈ যাব